Diomond. Aufmerksam. Eustáquio. Und das ist klasse. Im richtigen Moment auf Gyökeres. Wenn er den jetzt noch rüberspielt, tut er. Und das ist das 2:0 durch Pedro Gonçalves. Manchester City is on the counter-attack with the front three. Pedro Gonçalves, Francisco Trincao, more significantly Gyökeres. And the dangers, and here they are in right in the goal! A little celebration from Amorim and Maxi. No a pozor teraz na túto situáciu. Z druhej vlny tam bude namiehať do príležitosti SK Mekučky oblúčik, zakončenie z prvej a je tu úvodný gól zápasu. Už v 3. minúte.